fantin wono na odi to dwache mu say adwumakuo eya sango gold ebebo no homodin ahwe kwanye ombetimi afa so a eye sa yade etidi yade yi ombehe na fo mbeyi ni nyina die free eye importem wono mo ebio chief centers ahohura ewo eye miaye bi te setetrim ene afensu no krofro mu no eho no ni nyina so ombehwe na fe omatimi apeja amom dwumadi omudi nyina no etimi apem akoso enu nti wei ene afutuo ene afensu nsema efi amanse west importem wono mo ede ababeto yepon so yetwa ensem no eso na yehwe se yebekwa ahoma no so ni akobo nkomo yi ede afri wabusia join here on Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na bahwa de ma sesia ya kasai ECG wonu mo ede nkrata na aba montre so ya wa mo kire se na anu ada wo mo substation ya eja to ho e wa akosombo na amanfo kan bia ma na anu fi adakora mpo e wa forgotten country so ye di ho nkoma Institute of Energy Security for kire se no kura esum no de ebetimi aba pa no wo mo de bia ba wo mo kire se enra enkane aye ebu nani ye atitiri pa ne nkra ha ne adomi sei manfo da sumu pa every bese anopa be nondu ekwa wo mo damu ma ebo bese anadwo be nondu ansa ne binum kuranya light ankane an sabre kura ankane an bi maaye se na nya nkran ko asante manta mu kuma se wonom so je wo mo de pa na ukopie mu ewo KN University buadi ayediase ede kwa akokotai ehon so asamkase esi wo hona wenti yankwa homa no so mrataw na ebesa batoa kuma sansam ne so ne yate ne se sunyane magistrate court B eja to ho amadum ja adwumakuo no wo mo akodum ja yankwa homa no so na ya ne ADO1 adumako kisi ya ne no enkobo enkomo commander otimenka all correct sir atika my brother me ba jo no honam te say Ami hu ye kakya. Oh. Ano be ya bre but nyame adoma bedu fie yi. Me fam za mende. Nyame wo ho, nyame be kan ye ho. Na ni ayatie ne se Sunya Magistrate Court B. Eja to ho ma se mo anye ntem anka. Ekina nyame adom a papers a judge be yi su nyina anka ni nyina ehye. Papa, no kre. Ye boy hu modern de de mo kina de court. Judge be yi su nyina no. Eko ni nyina ahye cause A and B ni nyina no ni nyina wo edan ba ku ni nyina so ahye enti ahomachi mote ye no kre ahomachi na sha ye be 233 ho baby ani ye nya ante ye kodu na se jabdam so we have to call for from 2 almost by ebe boaye ye wi na se papa ibi akọ computer air condition ni nyina ahye preliminary investigation kakra maye no mu betimi ya maye ehun nkiremu kakra na it is still early days yet but omuguso jamrante no ho na abefie bepe nsu kakra gu body no ho omuguso enti omoma emre kakra nyame ya admefi a edi efi kine ko no ombetimi aponi bibi ho akire 44 ho abefefefa omo de oso omo fa bia fa service jensu eguso ayehwe nyame ncha de papa no da ho yetimi yi ni free man sana bia ejiegu di papa no nkwana yetimi sebi e no kra no big enough my brother let's yen wa atwen mu kakra nyame adoma ebi efi kina eko no mo motena adwuma sempa o court ho de ebede papa ansana meja wa mo akono papa no oda court wa wo kan ono security officer na say ono de o ye hwan security officer watchman o ho Ochime ho ni fi ko nanim kakra but nyame adom letimi eyi no ansana bia agent papa ne kura mu no wo mo a eye adwuma ho no wo mo a eye adwuma ho na nkasa ne niema in fact niema ahye ankasa no se bia wo de wani keka bomu agya na mkodu ho na wo quantify a eye niema beye sen wabo air condition wabo computer wabo papers kakra eno nko ane ade wo ho akra bibiako court A and B enkonya betna so krata ya twem yo tena judge ko he piem computer ko tenem ko hem air conditioner ko he nyina dankra ba enwotwe nyina hye ni ayatia ne sa
security man okra no why traumatized motimini na di nkomo kakra na ase bibia kire mo me feel hot there na eye anopane there so say twen kakra no nso ne ho ba ne ho so kakra and the yetimi ni di nkomo enye obi a oyi ya sutre me enso eduru ho ntemu a bia nka na nke di nkomo foforo ba akra ne ho ye papa ne ho ye Pani me na wasene amfa nkomo nsia hwie be nkosi nyame adom akina bradwo no ye besa aba na ne ye wa akire bia ne aba beje why medase minia right abusia AD01 kwame adom akwantwi wono na ekasa edema bonomantam no dumja adwumakuo no a ewo ho na wa akire mu no nti na no putupuru ni aba mu a de afamu de ama wo ne se wo join ne ye wo Facebook ne so ana se YouTube ne so ana TV ne so na wo hwe ya hwe eja ne damu no we kura no asat anopa we yo wase ya hyase be yese no me ensabre mu ahomache enti we kura video we ya yenya ye no asat ene anopa ya be yese no ndubre mu hokra still na eja ne gusu ginam ya afa no mu gusu wo adum no akakra akra wo mo hwe ade ko depoten a etimi trigger ya ma eja ne baaye eno honsam no we ye ne efri sunyane bono mantam mo enya nika kura na yeguso gina jai mu de bia na ye nkane bia bo nani ena kwato che ye eno ye bia ya ha ye establish sa fact no na nso bia ena na yeguso aye ka akoso mokura de ya substation ya eja koto ba bia nkane no kura free bakura no eja to ho enti na nya asam keto akura na ukopia ma santimantam wa ba bia wo mo so nkane no bobo nani a wo mokura de besi ne binom kura nya nkane ne bie no K University campus wankasa sanya plant kranka administration kranka anya adwuma wo mo de saa boadi ayeduase kotai ehon so saa ena ukopie mu edum bantmanshia so TUC airport run about ede kwa akofa Roman Hill empo ti fomu akofa buokro ni buokro estate de kwa akowura mu akọ Kenya ase bosore ni nyina na nkane ano agbobo nani wo ho afa bepie mu e Zoom Lion factory ho no a race course ede ba di wurawura mu a ede kwa kosi swam run about ho nyina na bia te afam maximum police depot ni e wapatase no e ho nyina wo mu anya nkane a ama presifo no wo mu nyina chentade tuntum sade to esum na akoya wura ho sempa afa wura mu wo abu akwa tano so ede ba besi asu ebu a edwe so kwada so atimatim Kenya ase ede wura mu a santase nyinam di wura mu oh in fafram ho de nkane ane de ebo nani pa ene na yisi gifo de abasa nya wanfom eye akoso mo substation ba bi eja toye no ene na akofa sa wa hawo nyina ede aba na emom wo mo ka ede atoso se wo mgusu ye nyu betumi bia aboa a restore power no se ebe ya betumi asom atiefo ne omanfo nyina no osompa Ebusia wasugusu a wote pram to bekase e wasompa so ya to ansam no eso e wansam foforo mu Ghana mapani abedi akire professor Nana Jeno Poku Ajima Jumedi kase bi akoso e wo Doli Kalu Kurosini ebedwanim e wo Upper West region na Jumedi yi ni nyina eyese mpanyufo akwakosi Ultra Modern ICT Center at the Amadeshia Wonom Ewa Sakana Cluster of Schools no Ewa na Doli Kalio na said ye Ghana Mampani His Excellency na bedi chire Mama Jane Opokwa Jimai ekasa ye no wase sa Ultra Modern ICT facility ya womasie edi a womo edi atoso ene po na Perima Maluma ICT Center wo chire mu se babua ama emofra wonom ewa empotam ho wamo atimi ehu manso wamo atimi ehu system unit wamo atimi ehu enuama yedidi dwuma ewa befo kwantempon so na essence sese ne de eba no digital innovation technology no a ne nyina eka ho bi ene wohwemu asade ye twaguo ewo eye Facebook ne so no efe papa we one child one computer one system unit one keyboard one mouse one everything ena wonom epa ho nteman opani ono oye krosini bedwane krache e wona Doli Kalio eye mami Mary Haluna wono okasai is actually a heartwarming one. ICT centers are not common in our district, and for this singular honor, we are very grateful. Our girls will be able to access even the boys within this community and beyond. Openi okasa ye aban ewraba ya wono owa na Doli Kalio
ɛyɛ cross ni bedwa ne ononyamfo Mary Haruna wono ene kasa ye eno achi no tibire kasa ya wono wochia Sakana DA Junior High School ano owura Abraham Betu wono so eje eye eniema nyina fel so ene launch ye ene humamu amutwa ye ene ultra modern ICT center yampanifo ababesi no osomu sei. This ICT lab has come in a period that is something we have been yearning for. It's something we have been praying for. It's a dream come true. So it's something that we have been teaching the students abstractly. Draw computers on board, and we even use books to tell them. But today they can touch it, they can feel it, they can fidget it around it, and have the world of IT. I think this one day we'll have another gene from this ITC. She will forever be a mother. She will forever be the president, and she will go higher. God will bless her. God give her strength. Nyame be shira no wabama na hoade a chan so ahoade a obetumi di akum wo no na kire se wo no wekum 2028 yana. Opani wakasa yeyi eye tibire kese ya wono otua Sakana DA Junior High School ano owura Abraham Betu wono ena ekasa ye bra Ghana mampani abedi echi ni mpanifo akwakosi eye ultra modern ICT unit edema adehia wonom ewo Sakana cluster of schools yetua kase ne eso na yema ye honya ha bra Facebook page ne so udu honom a na wa like na wa share wa sanso do comment atato de aba ene TV ne so Sompa TV ye je ye homena ye namba bia ye twa ho prize na yentu akase ne so kopie mu awo eye nsanfoforo mu a ena no pe ye yi ukopie mu awo Victory asode kase eye prezi asode dan ewo eye adanta frafra ha ehwa na amane yi efriba enka ni moderator na wada Presbyterian Church of Ghana no Reverend Professor Joseph Obri Yabu Amante no wo kasa yi wo se wo ka ne ne ochina ka ho na de chen so ka ho eche se amanyoni bie no mo manga na mo anu se ya wo mo asofo ana kristofo wo mo suro wo mo ede ne nam so opani ka sei na wo twintem ne beto odwa kire mu se wo pani a wo no ana oda free zone adwumakuo no ano ene watoto bia mane ede ama eye Church of Pentecost dwemtreni oda asafo yi ano boni ben na apostle nyame cha akoka ai se impokura no ena mefam agudi ayetu ase yensuo nyina enti no ma omu ntimi nya akwanya enkobo amanfo asu na eno ena eho anu yie eprifi eye free zone opani ano a wode atudo akire mu se Church of Pentecost dwemtreni anhwe no nso yie na wandi ni lemu se osofo a omo be treat no se amanyoni asemi ba no krenie wankasa yie nanso ebinom eso mutu ba mami pa eno na nam so ama Professor Obrimante echire mu sei enne e wa sorry fie. The thing is so evil. I don't understand why. I didn't turn from this direction. I do remember when I was chairman of Christian Council, I went with the current president, the Church of Pentecost, we went to the then president and told him that I said, stop. I was the one that led the delegation. We talked about it. It's not just during this. It's not about party issues at all. If people cannot think beyond party, they should stop opening their mouths. And I'm serious about what I'm talking about. We are not afraid of anyone. No party. You were there before there was a party. Asemtia aneye. Enunti Professor Eye Obri Mante ena yete se wodi nsemedi tudwa akira amanyofo se ansa amanyoni beba no mo kristofo omo wo ho. Sabre krona na ahemfo nso wo ho. Na obahwe no na obi abedi mampani wabedi minister bi ubehu anu akeka nipa tribom asumdwe pa de asumdwe sa nipa kro wonka bi odi ahwe nia me ofa ne apam ofa Benjamin Nyantachi Netanyahu ena afi Iran for wo mo ye o Middle East hoi aya ntokwa sa asumdwe ba kokura anim eno ena na nyam kese otumfo se tutu ababi o wo kan de akire wiase asudifo no se mo ma asumdwe mra na ye kan he anka mo na mo nya mo ntokwa eso bese ko ha gene ko he babome uye kura ko ha adaso ase akura ho wo mu na enya so ayi ensunsanso mo anhwe ama asumdwe ama e de asam kase ne beba
Tonight, we convey to the powers who carry the destiny of the world on their fingertips to hearken to the cries of the millions who are the collateral victims of wars about which they have not the faintest idea. There's not a soul in Sasamo, Chiobodom, Bimbila, or Anehu who has the foggiest notion about the cause of the wars. And yet, there's no single Ghanaian in city, town, or village, and no African anywhere who is not being impacted by the raging wars. Indeed, I submit that the heart-rending suffering we are seeing on the airwaves are only a tip of the iceberg. The true collateral damage to the innocent villagers of the globe is yet to be measured. The innocent millions of the world who are the collateral victims are crying in silence, and their cries of anguish and the tears of despair can no more be ignored. Nor can our hearts bear the continuous suffering of those who are the direct victims of these wars. So tonight, from Kiev to Tehran, from Tel Aviv to Beirut, we appeal, we plead for peace to prevail. Yenina ye pasumdwe, sani akane mampani kuraka amede me pasumdwe. Eno na nyam kase. Asante hine otumfo se tutu otosum yenu. Waka no na we no na ye adwumadi a nrada na koso wa manhia. Ye friend say World Meet in Ghana. Emu adwumayefo ni mu mpanifo executive gala ye koso e wo manhia enro anwumre. Ena woto ye say ewiase mpanifo ni nyina ba be hia wo manhia. Eno nti wo kare a kire wo mo kɔ no wo mo nkwapra somdwe. Ebusia wansam foforo mu no kokobo enkyekere anafei enhwehwemu sonko akwade amamafra ye wo mo a ya na bibi etochema ewo nipadua ni mu na ebewiase no sede wobeye na ade se sound woman be no ya na enta enkoso sa ebewiase kora ne ama wo mu din ya no akanfo na ta fresh edi ni pa betis ye sa asemasi bayi wo ye nsuo ba broni beka se autistic child na empanifo a wo mo eda Bright Steps International CEO ya wobutua no Mami Grace Abi Nkroma wadi dwumadie kase ahyehye so ni nyina efri March obenembo so minimu ba ni nyina no eno wo mo hyase se wo mo eye dede esese sebio oba eye autistic ya enkyere se wadi dem anase enkyere se ebi akokuno ana akwato ne kene na se uhu bibi ewa wo ba no ho elia uhu nintam se ebi a obeye wo ni we bebi ngenge wada ho bo ansam o monani ebi a woto ade afa ha no mu a wontwanani ebi a wo ye bibi se ya wonkeka ne ho a na watimi atu ana montam na wo mu hu nintam a no betumi aboa wo na de eye esi a wo ba na brabom no yatumi asoso waso wo hyase no eye ne de pa se awufo bebre no a eje ne yoyoyo babamba Mami Grace ensemni. We started our campaign for this year's autism awareness in March, and we did a lot of media articles, newspaper articles out there to explain what autism is, the early signs of what autism, and why early intervention is important. We stress on the early intervention because that's really where the magic is. That's where we can support the child as quickly as possible. So this has been a campaign all through the month of April. On 2nd of April, we did a float through some of the streets of our. So ambetimi ya magic paza professor fwa na ne early detection eno anebetumi aboama sa magic no etumi akoye eno achi Mami Grace Nkroma ede ne semba wiye e wa bro chire mu se wo hwa mama ya twe ho hye nya so autistic babies no ebi ni wanu mu ebi ho pa enso wo mutimi eye ho bibi kakra esanse wo mo ehu ni ntem tu ana montem enso Ghana de wo mo di be chiri sa be wiase na agensem. I'm very, very happy with the turnout. So many parents have come from far and wide. We have people coming all the way from Tema, Weja, not just the vicinities of East Legon, who have come in with their children, not yet diagnosed, but they see that they have some of the red flags. And we've been engaging them since morning. So far, so good. For us this year, so the general theme is on autism and humanity, and the fact that every person has a right to life and to be respected and so on and so forth. But for Bright Steps, we have really narrowed in on early intervention.
Penny Okasa ye CEO ya wano wada Bright Steps International no Mami Grace Abe Nkroma ensem yensem training na no ponchicheku ene tosome na bawa bedu ato amane de afia santimantama beto ya pronso awie ya abusuya bra Facebook YouTube no so TikTok anoma de no enom se X ni nyina ye brezi wo ho na fe hwe ensem ni bi a wato de amane assemblyman a ono anowo kronom kyerase electoral area wo so ame abato mpeso aso na wato nkra edema bawa bedu yin wo se ye kasai afidie tetanfo pragia ene afenso no okada business a ekoso ewo mpotam wonom no ebra so se wo se wo hwekwan obetimi afaso wo de ho nhyehyeye beto pono so a ebetimi aboa wo mo wo se nani nye ho kura sesei ubehe na okada ana pragia ibie ene eja V8 no mu co speed who bondog wo se sane mani nyina ya ade bia ebeti akwanhyesi wa ha obeti akwanhyesi wa ha eye niema bia ekoso nani nye ho eni nto ono ya assemblyman yi wode nhyehyeye ba beto pono so a wo ba be hwe aboa ni die ede aba eye wo mu a wo mu twi pragi adwumakuo yi mu bie ena afensu no oma ye ne etene ne ne ese na efata ensem odi tudwa no abusua ebini pragia for eja we train chechera because pragia kwa do bia se aba no aba na bia tu ba nkore bi mu ade ebinya 18 ebinya 16 years gonna keep pragia I guess say ade nko so bi e station ha ana ye so me ade unya 18 eni kwa se ma keep pragia to station ade unya 18 na keep pragia uni license keep pragia wa ha omo mo ka sa bi assembly ro ka se person wo sa ni ba go show ma ye be ye no unjim keep pragia kwa wa bi oh na go share meeting wo so me ye ne so me municipal mpanimfo no ko share ana mo de sa authority na me say ene kire ye nkura na ye de mo ye aduma enti mran de frisi wo na eba anya ne nkura na ye tuma trans ya ye de wo ba na ba bia na mo ministration ya enti ya sam sam kire no nkura say say ni say na eba una 18 ma ama ye aduma uni lances ya ema mo asempa etia abusunya honorable Elvis Nyantachi na hotedin a bebre na tare bo na nani jepa yes madam se madam na free hiu nti eno ne edin a ene wokọ eye kronom kyerase electoral area wa amanfo de tanim ni pa honorable Elvis Nyantachi yes madam ene yete ne no abusuya afe ye twabosompo ne yakọ amanone na time about mixed development ene yete baabie hwe area yi udo fra sori aba wunya ne di yi onse nya se bia aduan na wunya ni yi o wawo no mu ato wontimi ni di hwe se ne obi a kya ne kon ede ada ni nyina ohia time about mixture ene wanom na etimi aboa ne pa sanse ye kasa yi na poso edudwi no ene ma nkoye ni aye kan nyina kora wonte hwe time herbal mixture eno ene betimi adi aboa pa wa wonu ato wontimi ni die apia tete ateko wangasa edu na dwokra wontimi na enti edu awia no a manfo ye ka asem no kire obia no boso ni ti atwere ban eno kra no ena no kra nya yi papa bia o uhia time herbal mixture eno betimi aboa wo na mu nya mapemfo ba ho makoda nu fo na akoda wonya mfinhia dumienu wo aka bia no se opepe dodo atu nu aton a me pa cho 0244 417669 0244 417669 unya no nom time na wanum toso se kim anwumere ni awia ya hajia special local foods pebito na babua ya munya ba akono nom na monko hajia ho na oduru ha bonza aduane papa nyina no eho ne fie no hajia special local foods bia na wontime nko na mama menche na kira kwan fa abusuafo ni nyina agu kai mu na monko ho na monko didi aduane no sane ye wo pe no oka obeye de ama wo ha cho atameke kwan ne so no a transition enchen ho pe anu obutuo ebia wontime nko nti emfa mbrɛ dodoɔ mu sane ye wo pe no 0246 359 921 0246 359 921 any delivery no ye de bebro kama eya afansuo ka ho na aduane de ne nsuo nenam kasa natural mineral water ensu papa no nie kasa natural mineral water eye nsuo a ne ya tro ho CASA se enya sa spellings na egu ho a ya mento ensuo a wo nom no me se ya hwenchen ya sa be no nkomi obanom galamse ensuo piti mu de ne bi pa me pa cho kasa natural mineral water de
party na woye wedding aye me pa cho adwumadie bi awudie wo wonam kwa ho a woto nsuo ne nea woto sanya kasa ne aka nyina yekotobe kuma eye nkoso kasa na kira menu awota kasa Loma Ventures no de nsuo baaye wo back hospital na chi wo pe e wo type and kran ha ya open number je number si na frɛ ne amfa bi mrɛ 0206 469 430 0206 469 430 na obeje so ene wo abo enkomo afa yemfa nsam ne nkɔwie ɛwɔ amanone wa amanone nsɛmu na enura ɛna sanka na opon chechekumu a wo moye correspondent wo mrase bedwamu no wo mo hyiehia na nka Jubilee House we dey White House dey na America ntimi fa Jubilee House ne example Jubilee House ha nanka wo mo a etoto nkrama media houses ne nyina no mo mpanimfo ahodo ne nyina no ahia correspondent dinner nanka mampani te ho na mampani abedi akire te ho speaker kra betena ho bi mpanimfo twetwo wuro nyina betena ho saa na mo eye bie ewo White House ewo Washington DC na wo mo gusu a wo mo didie na wo mo nom na me ofa Trump te ni fa so sei ena JD Vance anso te benkum so ho ena ne yere Melania Trump me ofa yere wono so te ne nche na ja wate aduane kaka no ahwe ne yere no so ahwe ne kuanim na ne champagne glass na wo mo twene kakra kakra se mi wo mo ti ya ne dimatim dimataw adan a enya wo frem ene woni yiye ehwa kran so de eranfo to bombo a enuru ho yenkwohwe a abantie bi a ye fra no ko Thomas Allen we no kra small boy 31 years we kitatuo na wo bobbo no tetaw ene wo to no rough saa ena yes why ne ya you know wadan ya wakwape ofa me ofa Trump ene wo kwape na ekunu ena ye wie ye pe na ene me ofa bo nkomo ene ye busa se ofa na bra wo ye campaign kura no nka amanfo ope waku wo mo anyawo na nsan ya foforo san attempt wo mo anyawo ena wo ya sa beti suo eye die ntia chirim. Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this where they got them, but the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. Just take a look at the names here, the big names. And I hate to say I'm honored by that, but I've done a lot. We've done a lot. We've taken this country, and we were a laughing stock for years, and now we're the hottest country anywhere in the world. We've changed this country, and there are a lot of people that are not happy about that. What's in the of a kind? No, if I see, oh, you can't, my year assassination say no. My de call so near my ye be papa. And a man for target to him so besum you free ho. Can no na America, a man for church America. Or by ye, America, your hottest country, ever we are say, into a beer to be from America society, or ya the papa, into one besum you free ho. One no bet me, I can say, or ya honored, some man for a penacuno. Now so I can say, and ye, well, we are no. And what did you say about Brantiano Machino? How much in a secret agency for Nature Brantiano? Why, Yare? Was he's a very, 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 very sick person. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But there was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. They have it very well under control. Abrantiano, Wofri or California. A one Torrance one and one team of a crash and a chakwa na Menoka say secret agency for Neduni fear Hawk or Ransakio. And what just one craft 2 in Chino. Why I sang was some betnaho, Abbott wedding and so. And a protocol from Sofa Debbie. It is too early to do. Name my branch and Oyade, Monfanago 21st, no one cause an Hoyade. Name Momini Muno, one watch and one. Cacrabi dear, one bachelor no. A war at you. Where soon I agina? Now I decasian in a bannery, a Cassiano. Time about mixture.
eso ya sinema ya no mutie na haje special local foods ma aduane papa di ye na fe kasa na kira mineral water so ma ye nsuo num guusuo no ye de ne nyina bra we de isie Sompa 106.5 FM enkrande no nie Sompa 93.1 eno asantimanta mu ehwa na oguso temenka no ayiko 100.9 so na wutie no ewo kumase he ya afei Adamfopa radio ewo France ahenkro Paris no mo Sompa 101.1 ewo takwa ehwa na wutie mi Sompa 103.3 takrade de no nie Sompa 106.1 ye watachiman Sompa 98.9 ewo sunyane Sompa 90.7 ewo nkranza Sompa 101.3 eno wadoma hona adoma FM 100.7 wono so je kasie yi Kanesia Ban Radio ewo nkran Kanesia ya waje kasie na dia fam Afe Kingdom 106.1 ewo mankasim udi koda na so bia radio phone nyina wono eya Sompa FM ye gina mutu ya Musa Belaba na Facebook ni ya Sompa 106.5 FM Accra YouTube ni ya Sompa FM Live www.sompaonline.com so ye gina mu hopa Afe ya chechire ni asane mu bede eya Sompa TV live loud and clear enuanu mu a ya je bre ebe kenkan kasie yi edema awo no eyemme Abrempon na kwaku ampoma wadema kuma chi ameneme menemi aba abena bedu adepa kofi enafe nana opon checheku abusia ya dase ya swade so nene eye papa toast wanu ankasa ne birthday Sompa nkranza MCR NKZ papa toast wanu one time picture enti no ne dia no wonu we kra no safo mo na ye ya no mu twa no na nani na ho so enu mu twa no enti papa we dey from Sompa busia na Tarawana busia ne nyina ye ma awodapa ya enhira ye die ene nkoso ayemu ema sanso na miami nia baako ye frɛ no GH Pizza the blogger or ye celebrity blogger ene your birthday pizza nyankopon nhira wo na wonte na ni mo nkyerɛ wo wonya okese na afi wonyi wo mfiri adommo emfanko adommo sa pepepe afi na no pon checheku wono no wato abai wo se afro nana Aisha na your birthday we free unity and love abusuan nyina ho wo me say may Allah continue to bless you na oma wani mutie na adada ho se ya no wo ma no nye se ya na nyankopon wo nhira wo pa ba kwa obo ne nsa agu ne bo age ne nsa na wenso your frau the billionaire's wife nikuro weskapa the billionaire's wife na your birthday unity and love for say ohema nyankopon wo nhira wo wonya okese wonti na nim che na sade wo sinda so say dadwa no woma ne na so dadwa woma wo sede say ya nkoso say ya emfama wo na wabrabo enye say prom na so for kantan kada woroma eno de ye ko Facebook ne so bra wo ba fa Denise ebo ne chidam